Manyaw siya Senator Bam Aquino king DOH na dapat pasiknangan ang pamagpatupad ng zero balance billing ng PhilHealth. ID report. Kokulay siya Senator Bam Aquino king Department of Health o DOH na pasiknangan at imasala king publiko ing pamagpatupad ning Zero Balance Billing o ZBB program ning PhilHealth. Bang asigurado na ring pasyente kareng pampublikong ospital ela sisingilan king karagdagan na bayad. King hearing ning Senate Committee on Finance kaugnay ning budget ning DOH. Request ng Aquino kang Health Secretary Teodoro Herbosa na ipabalo la rin kompletong listahan da ring ospital na ating ZBB coverage at ipatupad ing malino guidelines para malagwang i-access da ring memalening benepisyo. Ko po hindi to alam ng taong bayan. I don't think they know that this is available to them already. So my first suggestion, sana po mamaya i-publish nyo na po. May mga communications group naman ho kayo. Ano yung ospital na may zero balance billing? Paano maka-avail ng zero balance billing? Unang-una yung gusto ho natin, mga kababayan natin, may mga hospital na mapupuntahan na wala silang babayaran. I think that's really the first. Ang pangking senador kapag nasaning takbang IT na maging mayan ing gagasusan king pamagpaulo dareng ordinaryong Pilipino at mabawas ing pamaglapit dareng pasyente o pamagsolicit kareng opisina dareng mambabatas o aliwa pang manungkulan bang manyawad mong pinansyal asawo. Binatikos na naman ng senador ang kasalukuyang sistema nung nukarin mapipwersa lang magpalipat-lipat ospital reng pasyente at mamagasa lamang king personal a koneksyon bang manikwang SAUP Medical. Unang-una, palipat-lipat po yung pasyente, kawawa po talaga. Pangalawa, yung kawawa rin po ay pipila talaga sa mga opisina po namin. And if there's a mother fund that we can draw upon to support our countrymen, poponduhan po namin yan, lalakihan pa po namin yan. But it shouldn't be healthcare will only be received kung merong kakilala. Yun ho yung ayaw po namin. Ayaw ko na makakakuha ka lang ng healthcare dahil may kakilala ka. Dapat dahil Pilipino ka, makakakuha ka ng tulong. Pinanukala na mo naman Aquino na dapat i-explikang agad dareng hospital kareng pasyente ing karelang opsyon king oras ning admission bang aiwasan ning biglang pamagtas king hospital bill. Pag inadmit po sila, dapat klaro rin po dun sa ospital, ma'am, kung gusto nyo po ng libre, ito po yung mga patakaran. Because ang nangyayari, yung bill comes later at nagkakagulatan. Posible po kasing lumobo yan. But I'm sure if more of our countrymen knew na may option na libre, which I think is very important, mahalaga po yan na may option po na libre yung mga kababayan po natin, marami pong pipili ng option na libre. And I think right now, yung information ay hindi ho malinaw. Dinikdik na mo naman na dapat mas substantial ing SAUP iba't king PhilHealth at emo limitado king kasalukuyan na 27,000 o 34,000 pesos sa coverage. Hinahanap po nila sa PhilHealth tulong na substantial. No? Hindi lang po 27,000 or 34,000 pero sana a certainty na may porsyento ng bill ko na kayang kargahin ng PhilHealth. Whether I'm in a private room in a government hospital or I'm in a private hospital, yung assurance. Bilang karagdagang takbang, sinulong ning senador ing pamagbuo ning real-time online tracker amag papakit king ZBB bed availability kareng pampublikong ospital bang mas malagwa para king publiko ing makapanton libreng serbisyong medikal at bang abalo ning gobyerno nung nukarin kailangan dagdagan ning pondo. Suportado na namang DOH Secretary Herbosa reng rekomendasyon ng Aquino na agpangkaya makatuglong king kapag nasaning ahensya na palawakan pang lakwas ing access king Universal Healthcare Program. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.